Hadin balakut kejeng aipor shitayo ya kapolo orchid ke bahab ha ke elaka maus mai sora ban wengkamno ya ka SIS Security Intelligence Service namar kejeng ya la jongka ya kikindon trekam kata ha ke bayade bat ke NOC na ke dorbar shno ka trading license na ki HEDC batru kejeng don daksaw ha ke medical claims lembat kejeng wengkam jubor ikitrai jela kibala tre kumki security hapo kete jaka kumta na kalyang ke HNYF South East Circle hine kesngi ha ka khatlai tarik uleber arjar arpun rio kala hiar biang shakate ke jaka ban yakren bat kibor penya jong ka polo orkin bantep kumnu kilale ahlor ke jingdawa kaseng na ke jungi kendo bat kibor penya unong aiktien jong ke HNYF South East Circle uba ban job lang khongwir ula pentem bakat kum ke jingdawa kaseng na kalyang kapolo orchid kala priang ban pinrung no iki agency trijela hashwa ban weng no ekate ke agency barim kumta na kalyang kaseng kala kintu ya baro ki agency kabri uhinyau trem ban wan mi shapolo orchid hakini ki line south ni knang ban yo apply ban pinya ya kakam security guard hakate ke jaka So halo ka jing long jingman jung kini ki agency di bawah nak kini ki tan ki jungi ya kapa kini ki agency ki lai lai nak ki portion ban nak board di kates council di mata kasni nak kalian kaseng hadin ngila ai por si tayo ya kapul orchid ringlawan ban ya kendu yang ni ban ya syong ban ya perkat ban ya perkat halor ka jinglong juman jikini jongkani ke agency SIS kabadon hang ni ya kapa kapon kapanikong kapa kaya light na kasnong kabamut kamdon ya ka NOC kapon baar kabaka ya light na ka diskursil kabamut bakamdon ya ka terdingasan kabalong spesifik akan ni kejaka akan ni kejaka bat ya kapa kani ke SIS ru kabadon ya ka red mark ya bakani ka complain lapoi syapo ka district council bat syapo ka labor department din nakaleng jong ni kaseng ka rai kapa ni syong menta halor kini kijing bombek banjang juga ni ke agency dia nak kaliang jong ka pulo orchid menta kasni kajing yadon dekat lang jong GM de nila ula kubur menta kasni dia ba bon sim ya karai ba hakabayade ban penbit bahabayade bagi local agency ki jongi bakin wan mi sakani ki jaka ban sim menta hakaban nak menta kini ki security guard ba kinyo bantrai hakani kajaka jungi datang kani kade ke jingkentu panakal kaseng isno bat kerpat bagi kekal agency la dalam kabala apo kani ka license ni ka sausni ka bamta bakin wan mi no upload shakini ki jaka nang namar baka kaseng ka bakalayang ikan ngrim nak banta kila di okam di jam jungi pardok prosnam ibadai kini ki agency ru bakin yo bantrai hakani ki jaka kenang bukan pensuk pat ki pardok prosnam jungi ki bantrai hakani ka than jungi lada kedon daki lokal agency laki jong Thank you.